Kanin, pila na mokado. Salamat mi sa nariyan minimum diri. Ngona wag sumalo yamin og bagas. So, mga amigo, mga amigo, no, takikita aura na bypass road si Tamira ustedes. Todol dia tapasa kami ki, akyo ya pwede mira el di aton primero kung kin kita pwede ayuda, no. Aki syempre na syudad de Zamboanga, sene un man maridable mga abuelo y abuela. And si Tamira ustedes, este casa, aquí na dimio derecha, na dimio izquierda, no, Tamira ustedes, ese el casa, el onde kita aura visita. So, bene, mira kita yung sitwasyon di ila y para pwede tami kita ayuda. Ayo! Ayo! Buenas! Naitao? Tenente? Aw na. Aw. Pwede ko masulod tay? Sabi na. Aw, kuan. Nara kong kuan, tuyo din kay matugtagog tabang sa inyo. Oh, Bisaya. So, Bisaya si tatay, no? Sabi kita ara, medyo first time di ato nakientra, kami ito. So, okay. Buenas, ayo. Okay. So, entra kita dentro. Pwede na ako masulod, tay? Oh, si tatay. O sa'yo mga lantay? Si Benjamin, si Manong Benjamin. Okay lang tamo sulod, tay? So, mira ustedes, no? Okay. Di rin na di ay mo galungag. Okay lang, no? Abaho galis tayo. Piso. Okay. Si mira ustedes. Okay. Aki sila ta. Kusina. Okay. So, Alcina, no? Alcina, LD ila sitwasyon. Okay, no? Okay, si tatay. Oo. Ataki sila. Si nanay, si tatay. Si tatay Benjamin og si Bibian sir. Nanay Bibiano. So sila el mga yamirayo enantes aquí el tormento el dila pasada may mirayo el lugar kilaya sila. Musta man mo diri tay? Mawala gini sir, kang kuan, nagkalisod-lisod to kuan. Pero, isang naglisod, okay lang po lang yapon eh. Okay. So si nanay, unsa si nanay Bisaya? Subanon sir. Oh, mira, tribo ha, mga IP Subanon. So, musta man le? No, mo kwando so mo piapyara masin mo kalisurami mo pan bago na tiba mo kokan. Og dumaw na bato kami rare nung nagtrabaho nami. Okay. So, stawi ustedes, ella entiende yo, un poco lang, no? Un poco lang subano, tabla si nanay tormento pasada del vida di ila aki, no? Aki. So, unsa may imong kuanay, magsaya na lang ko ha. Unsa may imong atupag dire na ba kay ginahimo ana? Sa balay lang ko. Ay, oo. So, si tatay pod. Kapo dito wala mo. Kuan. Tabang-tabang sa'yo ko sa'y ayong kuan no. Trabaho. Wala may kuryente diri, tay? Wala sa'yo. Wala. Solar lang. Solar. Okay. So, solar. So, kung gabi ingit-ngit kayo kung wala'y solar, no? Ngit-ngit sir. Isa ka po ka buo. Ah, isa lang. Dugay na mo diri, nay? Mo ba na mga kaluto namin na din eh. So, duha lang mo. Duha. Oo. So, dos lang sila, no? Nawi mga anak na ninyo kabatanan, ano? Isa ra ka buo ka mong anak sir, tuwa sa itil, Ah, tuwa sa yang lola. Lola, oo. Si tatay pod, karon, sa may kuan nato tay, sa may pagka
kakitaan nato dire ba kanang nawa kay gamay na ng pakilaya ba el diato na busca la vida. Maulay sir, mangita og kuan. Asa kuan. Basta makakuan pa. Ngay to. Kapatabang sa mga sa buo eh. Makakuan ni, nami ginagmay nga makasupport sa amo. So ikuan ako kay tay, okay lang tay no. Butang na ako diri tay para mas kuan akong interview ti ka kung sa tulo ka tuig na tulo ka tuig na mo dire. Oh, dire. Dire, tulo ka tuig. Sa una asa mo sa una tay? Dito miyo. Sa Okay. kuan. Right. Kas. Dire na ko lang yan dire aning. Dili man ya ma sir kanyo. Oo. Di hangin lang sa tagian nga dili magpuyo. Okay. Dayon sa una ka paninda-ninda mi dire. Karon wala na. Nabangkrap naman po to, wala na yun. Oh, man. No? So, Amogel, Blale, primero daw, na otro lugar sila Takeda, Aura, aquí sila Takeda, ya pidi sila permiso con el dueño del Sierra. So, Aura primero taman tienda sila, pero kay como Tormento Olvida, no, yaman, ya na yung masya kapital, ni abla si Tatay Bangkarap. So, aki, na di ila lugar si Tamira Ucedes, ka-obserba yo kay dol medyo, pila na yung mong edad ron tay? 59 ako sir. Si nanay? Sa isip, sir. Okay, so 60 and 59 years. So, ano na, senior na jud no? Senior na. Oh, hapit na yun, karong November. Oh, si nanay senior na. Wala ka? Wala pa. Nakuan? Wala pa ka nakakuan sa senior citizen. 60 naman ka. Oo. Wala. Kaluhap pa. Follow up pa daw, no? Wala pa yung na follow up. Wala pa. Wala pa. Wala pa. So, siguro, naman ng mga atuang sa barangay. Unsa barangay ba diri tay? Lunsuhan sir. Under Lunsuran Galiste. So, siguro, sino yung mga el Sabio, el di atong gobyerno, no? Na di ato na, especially el senior, el OSCA, I think, change sila programa. Pero si tawikan natin, siguro pwede ayuda, no? And thank you, Gale, kung na di atong sponsor. So, tay, nami gamay na hatag sa inyo, ha? Although at least pwede na yun makakuan ba? Para sa pangkaon gani. So kinipod gikan ni sa ato ang mga sponsors sa ako ang vlog. So na sila ay nagpapalit sila og mga grocery items nami ihatag sa inyo. So tay unsa pwede mong istorya sa atong mga viewers? Magpasalamat ko sa ila sir, ug na may kuan sa dako kayong salamat kay makatabang na sa mga. Okay. Si Nanay Pod kay kani subana. Oh. Subahan ko. Oh, Molongas o si magkatabang din nami. Moluwas o problema nami. Mo sulat o doon. Di ba lisod kayo yung pandiri? Mo logan o katutubo nami din eh. Na mo pasalamat to ngon makatabang din nami. Eh ako hindi mo masipog sumaling ka. Dua kali amira ko man sondo. Eh mulisod. Og dumao dahil dun patanto ginangnon og akon suoy. Maski nainay no namin nangoy mong manuntong katutuban nami bako nami tiba makokan. So, Amukel, no? Si Nanay, si Tatay Ben, and si Nanay Bibian. So, okay, no? Kininay, og tay, gamay lang man ni siya na mga grocery. So, ako'y natagpod sa inyo, mga naana dire mga magi, toyo, unsay gamito ninyo, napod katol, kay malamok dire no Na. malamok and okay so gikan ni sa ato ang mga sponsors na ha
So paliti og kuan bugas. Anay. Salamat. Tapos natay mga viewers nato na makatanaw pud sa ato ang sitwasyon karon. So baka makatabang pud sila. So unsa may mong sulti pud sa ila mga itagtabang. Dako akong pagpasalamat kinsa makahatag ani sa amoa. Dako akong pagpasalamat mangayo jud ni tabang sa inyo ha. So, sige tatay. Salamat ka kayo. Salamat sir sa Timong Tabang sa atong sponsor. Okay. So thank you Kuno Cedes no. So Aura Ako nakanigtabang sa masya kay kanin pila na mo adlaw. Salamat mi sa narian minimum diri. Ngon na wag sumalo yamin og bagas. Ngon makatabang din nami. Sulad na toro din nami. So, mga amigo, mga Tristel Pasada, sabi ustedes, SL mga uno kita no, hindi kita tapo de mira na re-retur diaton, Senegal mga ansina kasi manada mga sambuanggenyo kay debe kita ayuda. Igol ko mo si Tatay Ben, Tita Ben, si Nanay Bibian, so mo sa LD ila sintido kanyo si Tiara. Pero sabi yo, ustedes mga viewers, Kenta Miraura con este diamond na vlog el de Gino Project. Este lang el diamond quiere kami alcanza con ustedes. Si cosa kita pwede man share, pwede kita ayuda na diaton prohimo, especialmente kung ta necesita. So, itrasene pa kita tiempo, no? Aki na mundo, minya kita, manhunto-hunto kita para ayuda. So asina lang, no? Asina el vida. So, mira ustedes sila, maskin pa na edad di ila, mga seniors ya sila no, mga tatay nanay di aton, pero tapos ka sila manera pakilaya bibi na un klase de manera basta importante pwede lang come, pwede lang pone laman el bariga. O gracias con el mga viewers di aton no, con el mga Kenta Mira. Thank you kayo, maskin kilaya ya puede ustedes ayuda. Okay. Tatay Ben and Nanay Bibian. So, thank you kunal diaton mga sponsor. So, dali kita kanila grocery items and dali tamin kita kanila un poco de cash para chene sila po sa kaya nisita kumpra no. Namoy bugas tay. Wala. May layaros. So, amuste tablayo no mga amigo. Kasi iyo yung irayo pakilaya estaba kasi yo antes na sa kayo mga news na reporting no tapos yung mira el direkta de mga pobresa akin na syudad yaton and el gobyerno alcanza se kanila ayuda pero chene hindi ka ta pwede ba alcanza na mga lugar igual este na kamino lang pero chene kayo nisisita ka kita buska kanila para pwede kita kanila ayuda so amuste aura uno también del di aton na target aki or di aton aim or para con el di aton mga sambuanggenyo tanisisita gayot so aki mira series no hay kuryente ahora ta iskuri siya el tiempo no so tubig na asa mo gakuha Sa sapa sir. sapa Oo. Sa Sapa ba? napa ba sapa dire Dito. Layo. Layo. so mira kita no si ahora mira ustedes no mira kita kiona di ato na mira kita no o sa gas de laman el di la caldero no chemios es caldero chene mga kuano so este el di la lugar so tamira ustedes sina so nuhay gayod no chene mga gamit chene si aki sina dili mo gatulog na eh Oo. Ini aming tulugan. ustedes
may gat sila ni gamit aki, no? May kuryente, may kusa para man si de noche, iskuro ya, no? So, ahora un rato, check ya kita. Kali kita mira, no? El cosa kita pwede llevar. Salamat. So, ese no mga amigo, pwede kita dalig nanay. Nay, bye-bye nay. Salamat. Bye-bye. 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 Salamat. Gracias kayo con ustedes. Especialmente con el diaton mga sponsors sa the Gino Project. Thank you guys con ustedes. Si Alegre Aura kan Tatay Ben, si Nanay Vivian. And uno de este mga dia, pwede kita mira no, baka pwede le abri ulit ni su tienda. Ojalá por la gracia del Dios kita dale ka na atong todo. Ta esta siempre con ustedes el bendición no. Takikita ora na di aton sitwasyon, tormento man kita, pero maskin jutay pwede kita ayudan. So amo lang kel mga amigo. So mamirang kita otra vez na este vlog. Aquí siempre na the Gino Project. Gracias.